timu ya Amus College hamwe na Bukedi ya Comprehensive School Zone no kurwo muri Teso mwa timu ezibiri zijwekire Uganda mu mpaka z'amashomero gensi yona izihendire nyuma y'abazi yo muri China. Amus College tunjiro mudaro gwa server bwa nyuma yo kusingwa mu finals aho esingirwa abatebekana saba China na goli tanari shato mu kusumurana za penalty bwa nyuma yo kugwa chikazi goli ibirahari ibiri. Iyo Bukedi ya Comprehensive tunjiro mudaro gwa bronze bwa nyuma yo kusinga ya China ya kabiri na goli ya mwarubusha okwata umwanya gwa kashatu kandi zombiri zitungire medali yo mu rundo rwo kubanza. Okiko mu finals Amuse kasinga Bukedi ya nagoli na ariviro mu kusumurana za penalty bwa nyuma yo kugwa chikazi hatino tebere mutahiwe kandi iyo Bukedi yo kwiko mu semi-finals ekashoze ya England na goli ibirahari yemwe. Twalomisa okwebaza bonna abafanzi baffe okuva Uganda abafanzi baffe babadde n'Abachina babadde batwagala nnyo naye nga nebaza okusinga abasambi bange abansobozezza nange okufuna ku mudaali gw'ensi yonna naye nga tulaze omutindo omulungi era nkakasa omwaka ogujja olina tukomyewo mpaka zino tujakomawo n'amaanyi okusinga olwaleero. Omubich Amuse hendira mu mwanya gwa 8 hatimu 17 kandi yo St Mary's College Kisubi ekwasira umwanya gwa 3 na gumwa hatimu 36 Mbojo kandi Minister w'ebyemizano Peter Ogwanga na babiri ari omwe abagenyi bakora bajwekere medali no kugabe bikopo. Abwa TV West and Alogias byamukama.